District ya Lyantonde teine mugyera gwona kandi abaturani bakoresa amaizi g'ebyagaana kuruga omu bidiba kandi omu bwire bw'ekyanda embeera nebegumire kimwe. Damuninga shaka damu kitu aka tikine kugira ngu fesi ngo abantu mbakomaha ninga mbakomaha no hari ebizi baburi muhakwenda ntakuhika ati kutwantufunanka test bakarizitera kashanga ngweje ni interest yonka kikabe ntiyambaho mazina Nturuga hariya mu tawuni tuza kunitamizi tuza kicerezi tamizi tugenda tuzayishona tusanga batusigire batiyoreshoni nyingi gaberanga gawunya atisima rungi gakunywa waliwo wosanga nga galimu ebikere galimu ebigundi obukere obutina obulinga obw'ennyanja. Okukora amaizi agakwebembirwa aba Uganda Water Aid hamwe na Skiff bakwatanise na gavumenti okuhwera okubona amaizi. Twafuna omukisa netuweebwa okuddaabizibwa wa Nayikondo 20 mu Lyantonde District ne Nayikondo 20 mu District y'e Kalungu. Kati kusaawa eno twafuna aba mechanics baffe bali mu kumenya Nayikondo ezaali zaayonooneka. Tumenya ebibalaza etwita apron n'ekyano zaabyo tukonka ebyoma byawe byakerenyere kungana insima rahanga abo kubiteretera Museveni wetu nakagumeho kandi n'ekindi tubentkozesa amaizi ag'amazuba omwega bengoma omushano shanga ntanganga amaizi. Okora amaizi aga kutandikira omu magomborora nka Kariro, Kashagama hamwe na Kinuka kandi abatura behanangirizibwa okurinda omutindo hamwe n'obuyonjo bw'amaizi aga. Kwata obulungi batemolezaawo ngoye abaana tebagizanyirako temiginyesezaako bisolo sobola ogikuuma nga ngumu ereme kwonooneka. Amakuru aga gashakwa Sandeke William.